Open your Bibles to Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Then we will jump to Romans chapter 10. Okay? On our series of lessons, let's dwell on the good. Today I would like to speak to you on the title of the message, Let's Dwell on the Good News. Amen. Let's share the good news. Okay? So in Matthew chapter number 4, okay, pakialay man tayo Bible ko Ilocano to. Matthew chapter number 4, mga kapatid, at dati upat dito ni Simon, ni Andrew, ni John, ni James. Ket may isa da kakabsat nagkalkalap. They were fishers of men. That was their career, their profession, their livelihood. Isu iti pagsapulan da kakabsat iti pagbiag. Ket ni Jesus, nakita na digiting upat. Ket inayaban na ida. Nga dayti nga panangayab ket awis, it's a divine call. Daytamot kakabsat tinakayaban tay amin nga nagtiapo. Matthew chapter 4, and verse 18, and Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were what? Fishers. And he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets, and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them, inayaban na met. And they immediately left the ship and their father and followed him. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria. And they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy. And he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Let's share the good news. Agyaman kami, Apo, inakal na kami manipod iti impyerno, tapnon di kasta makipagnaed, tuken ka iti langit. Ket bayat ti kadami iti rabaw iti daga, naayaban kami iti maysa nga panggep, dayta Apo ket panggep, nga tay inawat mi, iburay mi, the good news, the gospel of salvation. Tagapo iti dayti nga good news, Apo, na irelasyon kamken ka. Gapo iti dayti nga ebanghelyo nga inawat mi, tibiyag mi, nabalbaliwan. Gapo ka dayti nga naimbag nga ebanghelyo, Lord, good news that we have received and accepted. Lord, we are entitled kadigiti blessings nga nailangitan. Apo, tulungam ti adipin mo, tapnon simple, very practical, ti panakaawat mi, panang-share ko itang malem, kat makarit digiti puso mi, Apo Diyos, may palagip kada kami, itinangayabam kada kami to share the good news. In Jesus' name, Amen. Upat nga banag, you may be seated now. Upat nga banag kakabsat, tiinak, iburay kada kayo. But before I will share to you these four things, anya tay good news? What is the good news? The gospel. Okay, everybody say gospel. In Ephesians chapter 1 verse 13, Ephesians 1:13, the Bible says, iso da kayumet idi tinalekyo, kalpasan ti panangkangegyo ti sao ti pudno. The word of truth. Ti ebanghelyo ti panakaisalakan nyo, the gospel of your salvation, isumet idinto anamati kayo, namarkaan kayo iti Espiritu Santo. The gospel of your salvation. Nagmayat kakabsat aya, naimbag nga damag. Ket, ado dagiti naimbag nga damag. Numampay, ado dagiti negative nga damag. Dagiti dakes nga damag, negative nga damag,
makapaliddaang iti puso. You know? Makaidep iti espiritu. But this is good news. What is this good news? Ano dahil nga naimbag nga damag? 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter number 15. Okay? Reviewin tayo lang kakabsat. Tinaimbag nga damag, 1 Corinthians 15. Nang nangruna pa'y kakabsat, ipalawag ko ti Ebanghelyo, nga inkas kasabak kada kayo. Isumet nga inawat yo, isumet nga ayan yo as sensitive care. Nga iso tinakaisalakanan nyo, no ikutan nyo nga naimpapusuan tingkas kasabak kada kayo, malaksid no namati kayo abaring-baring. Tay muna inyawat ko, kada kayo ti inawat ko met, no kasano ani Kristo na tay, gapu kadagiti basbasol. That's the first element of the gospel. Nga ni Kristo na tay. Amen? Dahito nga pa nakatay ni Apo Jesus kat naimbag nga mensahe. Because ti pa nakatay na, ije nga nasubot, dagiti amin nga, basol tayo. Amayalubog ka dagiti susurat, ket naitanem, ken nagungar, iti maikatlong aldaw, akas mayalubog ka dagiti sursurat. The Bible is very clear. The gospel is the death. Hindi kasama yung birth. Just the death. The good news of the birth is a good news for the nation of Israel. A Messiah will be born. And Messiah is for the nation of Israel. Ngem kada tayo kakabsat nga Gentiles, siyempre kasama the birth of the Lord Jesus Christ, ngem ti good news ijay, jay panakatay, panakaitanem, ken panagungar niya po Yesu Kristo. The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Now, gapo ka dahiting ebanghelyo kakabsat na isalakan tayo. Hangkay naragsak nga na isalakan? Mangted kay man kadagiti blessings nga nagbalinan iti biyagyo gaputan na isalakan kayo? Mangted kay man kakabsat? Ala, itabeng. Nagbaling ka nga na anos. Praise the Lord. Paypayso Tito Benedict? Amen. Nagpaypayso ka no? Oo. MD, gaputan na isalakan ka, anati nakitam nga nagbali na blessing iti biyag mo. Ti sa utiapo, Brother Carlo, ti panang balbali ti Diyos ken ka, imagine, no hanggang pa nga na isalakan ita. No hamo pa nga nangag ti Ebanghelyo if you are not yet transformed. What is your life today? Ni Brother Carlo, idi kakabsat, ubing pa yung mamartek. Kat bagbagkatan da nga kas laburyas. No nabartek. Di ko nam amuna itiapo, first time ko nga mamit, iso na umay dito church, agat gasolina. Agub ubra pelang idi caltex idi. But praise the Lord, kadigiti kakadwana ngayon imay isulaang iti fruit that remain. So may isa nga nagbati. Di ba? Siyempre, dani Brother Erwin nga amigo, kakaruba kayo. May kadigidjay nga nakadkadwana nakakaskasabayan nagabsat iso ti may isa nga nagbati. Fruit that remain. And the Lord changed his life. Makikita ka no, digiti dati nga kakabarkada na idi. Kat kunadaking ka, anak kunadaking ka, une kang brother, sikalat na kapudno kunada. Isulat na kapudno. Gaputan na amuan na, inawat na, ken nagbiyagan na, ti kinapudno. The good news of the Lord Jesus Christ. So praise God for this gospel. It all made the difference. Brother, I can talk to you all day long. No anya iti truths ken blessings may papanti pan nakaisalakan tayo. You know? Nga gapukin ni Apo Jesus, I can give to you many things. Because of Jesus Christ, because of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, we are heirs of heaven. Kung ano di Bible, an incorruptible reserve in the heaven. So, nagpintas dete, discipleship ta very interactive dete, yung turong ti Apo nga namayak itay. Hindi na magko di may isa, give me 5 of your possessions. Mangted ka man, mangibaga ka man, kadagiti sa ni ko nga daking ka ita, nga aglast for all of eternity. Anyone here? Give me anything. Show me, tell me any of your possessions that will last unto all of eternity. Anything? Wala. But you know, we are too obsessed. We are consumed. We are preoccupied by the things of this present life. Balance pag may time. Set your affection on things above, not on things on the earth.
Handi palubos nga, digiti bambanag, dito kat isuti mang obsess, mang possess kanya tayo. No di kat usaran tayo to shine as lights in the world. We have an inheritance in heaven. The Bible says that we are co-heir with Jesus so that we suffer with Him so that we will be glorified. Imagine that. Saan daw tayo mag-glorify? Imagine that. Minsan itong mga young people, pag nakita yung glory ng mundo, parang, grabe, so kalengan nga GML data. Ano naman yun? Di ba? Grabe, world champion yan. So ano naman yun? You get my point? See, every Christian, you have to anchor your soul into something that counts in eternity. Otherwise, may yayos tayo kakabsat. And so, I asked that brother, I think ni Dexter T, kausap ko kanina, give me 5 of your possessions that is so precious for you. Nagat, cellphone, pastor. Ano cellphone mo? iPhone 11. Yung ibang meron lang ipon, hindi iPhone. Next, I wear a watch. What watch? Fossil. Branded yun. Meron siyang sapatos, Nike. Meron siyang shirt, Nike. Meron siyang kotse, Nissan. Can you bring that after this life? Thank God for these things. Pero balance pag may time. Don't forget your mission. Don't forget your call. Don't forget what you are as a child of God. So, dito pinagbalin tayong anak ti Apo Kabsat, nakamay-maya, the riches of heaven. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ating blessing sa present life, ha? Langit pa lang yan. We're just talking about heaven. When we start to talk about the blessings of the Lord, hindi pa nagbiag tayo Kabsat, that's another part, that's another story. Ibang kwento na naman yan. But all because of the gospel of the Lord Jesus Christ. Kat data kakabsat ti privilege ti may isa ka nagtiapo. So nga, amuyo, nasisita nga ma-disciplean tayo nga talaga. Nga maawatan tayo digito yung nga truths can informations. Tapnon jay pamati tayo kakabsat, haan nga narabaw. No di kat kas kaunag, dagiti kinapudno nga dati sa utiapo. Nga no Christian kagat amom no sinuka, amom ti dapat nga ayan ti pusom, amom ti dapat a priority, amom ti dapat a balbaliwam ti biyag mo because of these teachings and principles. Amom ti dapat nga ubram iti panagbiag. Because of these truths. That's why we need to be discipled. So nga dati BYI tayo, discipleship with the young people because in their early stage, we want them to grow spiritually. Amen? So, let's dwell on the good news. Are you glad you are saved? Amen. Kaya sabi nung awit, it's wonderful to be a Christian. Now, what are we going to do with this good news? 4 things that we need to do this week. Okay? I know all of us are busy. All of us, I may schedule. All of us. But you know, I like to challenge and encourage you with 4 things to do with the good news this week. Number 1, share the good news. Share the good news. Okay? Anat Ilocano ti share? Di ba ti good news dapat maiburay? Amen? Malagip yun, DJ, upat nga daketong na kakabsat. Iti Israel. Nga gigyan da jirwar iti syudad. Because they are not allowed inside. It was their culture. Kultura da dijay. It is a moral and cultural practice of the nation of Israel. Nga once nga daketong mo, that you are considered unclean, hanggang nga nadalus. So nga you have to stay outside the city. So these 4 lepers stayed outside the city. Ket kung nga kasta, no dito'y tayo, and we do nothing, matay tayo. Ngayon to intay, ijay kapon, digiti kalaban. Anot na ijay kalaban da? The Syrians? Oh, no intay, ijay kampo, digiti Syrian, matay tayo tumutlat ta. Ngam apay kit di nga santay mapan igasang gasat. So, da pamati da kakabsat, uri unclean da iti physical. Nakita ti Apo, di faith da kakabsat. Apan da di kampo, digiti Syrian. God bless their faith. Amuyo, idi dumanon da di kampo ti Syria, awam mutan ti tao kakabsat, nagtataray nga nagtatakyas digiti tao. Idi kampo ti kalaban. Tagayan ti napasamak, idi sumungad da, di paddak ti saka da, in-exaggerate niya po Diyos. Pinagbalin na nga daranudur. Di upat nga magmagnangat, istoryada,
Alakat numatay tayo, kat isot kudas tayo, nakat awang maaramid tayo. Magmagnada, ngam DJ, arimpadek da kakabsat, pinagbalin ti Diyos nga daranudor. Iso nga digiti Syrians, idimangagda, they were caught unprepared, as if there was a great enemy coming towards them. So what? They retreated. They ran away. Iso nga napanahon da kakabsat, kat idi dumanon dagat ni. Awan mo taod to'y. Wow! Sa atin lahat itong mga pagkain. Grabe, upat na kakabsat. Nga daketong da. So that mga amin, digiti nga makan. Supply, digiti soldado. Delata. Amin kabsat. And you know what they said? Madi ko nada. Agsubli tayo ijay, taintay ipadamag. So nagsubli da jay syudad, kat napan da impadamag. Kat amin imay napan nagala iti makan. Share the good news. Dakkel tinaramidan ti Apo ken kagan adun tupay iti aramidan ti Apo ken kagapo iti panakaisalakan mo. Share the good news. Use your social media as a platform. No, the Facebook use that as a platform. Okay? Use your societal standing. Your influence. Iso nga ti prayer tayo kakabsat amin digiti young people. They will be in a position of influence. Dakkel nga min nga banag kakabsat, nga pagkapitalism, nga i-share ti gospel iti tao, nang runan mo di tao, kat medyo adapa nagraem nagan ka. Culture natin nga Filipino, nga no, dapa nagraem mo di tao, halos amin nga ibaga, nagat podnot pa nagkunam. Halos, because of the respect. Hamman siguro nga aming ay baga nagat pudot pa nagkunam ngem, you will listen because of the respect. Out of respect. That's why, influence. Use your influence. Kadagyaman tayo tiyapo kakabsat, tayo iti yung alawas, we have some pictures available. And you show the pictures, one after the other. Okay? Tignan natin yung mga pictures ng ating soul winning from our members this week. Okay? Ayan. Oh. Yun ako. I was sharing the gospel to Mang Alex. Wait lang. I was sharing the gospel to Mang Alex. Yan. Yung dalawa naman doon, mag-asawa. At may problema yung guy. Depressed and he needs counsel. So, they came. And I shared to them the gospel. Kasama ko si Pastor Charwin dyan. Next. Ayun. Si Melty. Oh. Nagturo siya sa mga bata. Nag-good news club siya sa mga bata. Where's Melty? Ayun. Hindi siya nalusaw. Kahit Melty ang pangalan. Praise God. He had the initiative to start a good news club center. Kasi adutubing ijay. Amom do deti, ebanghelyo at pampanunutem, ipakita ti Apo king kat opportunities kan avenues. Huwag mong kailangan hintayin yung schedule tayo nga mapanagsulwining. Kano schedule tayo panagsulwining, Pastor? No, wherever you are. The Lord will show you the opportunity and avenue to win souls. Next. Next slide. Ayan, si Nico at saka si MD. Praise God. Sipin mo yan, no? What a blessing. Brother Nico and Brother MD and Brother Joseph. Praise the Lord. Sharing the gospel and starting a discipleship Bible study with the young people. Barangay Kabaruan. Ay dayo ti Apo ka deta nga burden nga dayti puso yo. Amen? Next. Kasi di ko itay, ti pangawag daking kuana ket pastor. Wow. It is not true that he is a pastor, ngem day nga pa nang address, kabsat nagpintas nga alaan na nga gundaway. Position. Tapos i-share natin gospel. Next one. Oh. Ayan, si Brother PJ. At dadwa nga baro nga kasalpayan ti barko. Ayan sila. Daka mo nung anati kwada dito, anati nationality, da? Kasla Indian, eh? Bombay. Oo. Kasal pagkakabsat iti barko. Ket adan sa napan na inted kadakwada ket very thankful digiti dua. Inala na nga gundaway tapno ma-share iti gospel kadakwada.
What a blessing. Amen? Awang gospel tracks na. Ngayon, siyempre, na-train iso na soul winning. Nag-Bible school. Nag-grow the church. Amo na tayo i-share the gospel. Oh, you see that? Praise God. Oh, next. Next picture. Ayan. Tito Dino. Tanyo kakabsat, mano digito nga empleyado, mano digito nga workers, laborers, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 20 plus. About 24. Anong parte dito? Barangay? Lawag City. Siyempre, as an engineer, out of respect, gaputa engineer isuna, they will listen. Tama? Nung kata ni Emmy tinapan nag-preach, I don't know if they will... Pero Tito Dino, since he's an engineer, they will listen. And he took that opportunity nga kuna natin unag na, digiti nga tao kat I can influence them. So why not nga usarap dito nga inted ti apong influence to share the gospel. Sometimes we are caught up nga tilang makita tayo kakabsat is they side that, it's a livelihood, it's a means of living, it's a career. That's the only side. But let us never forget, we are called to share the gospel. Next. May picture pa tayo dyan. Sino naman yan? Si Pastor Charwin. Ayan, yan yung mga winitnessan mo. Nga digito ikatiso, digito kabagyan ni Sister Levy Roman, nga da Jane, Netherlands. So, the burden na kakabsat, nga digito kabagyan na nga tagalawag, mabisita kat masairan. So, napan na biniro kakabsat. Back and forth, handa masarakan, DJ location. Ag give upin. Ngem na challenge ka, DJ impang ko, PSI. Nga wag natin ipawalang bahala ang udyok ng Panginoon na ibahagi ang salita ng kaligtasan. Ta DJ kwentok ijay kakabsat kat Ferdinand tinaga na DJ ka, ati dugbok na. Medyo nalukay. 40 plus years old nga lalaki, on asawa na. Ket kunana kat nagpipintas man dagita bike yo kunana. Kurso na aglalo deta ni dakkel ligay na kunana dete fat bike. Bike ni Lex. Nagpipintas, digiti bike yo. Hanamot pumanawag ka kabsat. Gap-gapo na nga napan nagiwarwar ti baka. Dua nga baka na. Limabas, nakita na kami. Mangmingmingan na digiti bike. Kat, siyempre, mapang kami, ituloy mingam J. Pusok kakabsat. Kung nati apo, ishare mo ta-gospel. Hanap pumanaw Kat tigay pampanunutan ni brother guys, sana share ni pastor to. He was praying. So I talked to him and I shared to him the gospel. Ferdinand tinagan na. Taga Santa Catalina. Diyan kami Santa Catalina nga nagbike. Nadanong kami diyan kabsat. 10 minutes lang manipod no nakalugang ka, 10 minutes manipod highway ginganat Santa Catalina, 10 minutes lang kakabsat. As he did. Sementado. Overlooking ti bambantay kanyan ti kat kunak ti panunod ko, why not one day we can start an outreach here? Kat kinasarita ni Edward, after we left, Edward talked to the guy, I don't know, no, siguro ni Edward kat nadadagsinan nga mapanto ag soul winning sa jay. Edward. Oh, praise the Lord for that. Oh, sino pa? Next. We have another picture. Share the gospel. Brother Conrad. At dati upat kakabsat nga kabaro nga hired nga security guard yan ta Robinson. Kat dumalan digito iken kwa na because isuna itikas la manager nga mang orient kadigito bagong salpa nga security guard. So inala na nga gundaway kakabsat, inarami da na ti PowerPoint. Can you enlarge the picture, zoom mo? Yan. Nangaramid so na ti PowerPoint dati gospel presentation nga inaramid ni Pastor June. Kat isuti in share na kadakwada. See, Brother Conrad did not graduate in the Bible school. Han nga kas kabayag kadigiti da duma kada tayo iti Christian life na. Ngayon the burden na, kana the willingness na nga paaramat iti apo. He's a young person. Gubing pa'y di anak da, but praise God. Dati nga inted ti apo king kwa nga influence na iburay na iti ebanghelyo kadigiti nga. We don't know how many of these people really got saved. Iso nga iti bigat uray lockdown, ilan yung ating souls won? Umabot ng Rohel?
21. And a total gospel tracts distributed of how many? 106 gospel tracts. Pandemic yan, ha? Lockdown. Wala tayong schedule ng soul winning as a church, but our people are winning souls and sharing the gospel to people. Do we have other picture? May picture pa ba tayo? Ayan. Si Tito Loni, praise the Lord. O, the sinairan na nga, bakit? Senior citizen, taga ano nga to, Dedoy? From San Nicolas. Oh. Kasi siyempre, di gito, maybe one of his clients, kakabsat, iti business na, iti agas, ay karuba jelote da ijay. Jay San Nicolas. Praise the Lord. O, katada bakit ijay? Ekat nakasarsarita na. Ekat, di puso na kakabsat, makonsensya no panawan na nga, di naman lain share iti gospel. So, he shared the gospel. Kini Lola. Kat, pudno kay mawat ti Apo, uray matay ni Lolan, mapanlangitan. At inawat na iti pa nakaisalagan. We have more pictures? Yon. Jeric. Dahil iti may isang napudno nga soul winner tayo kakabsat ti Jeric. Naawis isuna nga mangikararag iti may isang birthday party. Kat inala na nga gundaway nga iti birthday party, nagsauti sang kabasit kat in-share na iti ebanghelyo ti panakaisalakan. Share the gospel. Brethren, di giti kasangsango yung kainuman, share the gospel. Joke lang, kapsat, sanyo aramidon di jay, baka share to mga rod, di giti kapulutan ko damdamat, giinom kam to kat iburay kong tumamut ti ebanghelyo ti panakaisalakan. Kumpadre, uray kastuitay lang, no amum ti Apo, na isalakan ka, nawat mo ni Kristo, sa langit, wala ng beer. Pira, no? Kaya tayo mag-inuman. Wag naman, amen, wag naman. Because number 2, kakabsat, show the good news. Not only share the good news, but also show the good news. Ipakita tayo, ti biyag tayo, ti change. Na ti Apo, binalbaliwan na tayo, kakabsat. That God has transformed our lives because of the gospel. So kung na di Bible, di Romans 1:17, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Sang ko nga ibain, iti ebanghelyo ni Kristo. Hanak mabain nga ipakita ti lubong, what God did to me, how God saved me. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Think for a moment, nuhang ka nga naisalakan ka dimnam amo ni Jesus Christ, kat saan mo nga na-encounter iso na ti biyag mo, sa dinutyan mo itagan anyat biyag mo itakabsat. Just think for a moment. Amok nga doon, dagiti banag ti biyag tayo, but think for a moment, if you're not saved today, where are you today? What is your life today? But because of the gospel of Christ, di ko na nga power, amoyot power, dunamis. Ti usaran, dagiti agkalkalap, amen? Dynamite, dinamita. Kat deta dunamis kabsat power, meaning at the intensity na it makes a difference. Sinjam nga ta Carlo, deta dinamita kat igamam kat kunam. Kitaan niyo kunam. Awa na, mabarbar tayo, magat talaga nga talatulang ti agparparang nukuan. No di pigsat impact na kat baka pati buo nga bagim kat kalagranada nga mawasak-wasak. It makes a difference. So, awan ti tao nga ibagana nga namamuna ni Kristo nga awan pagbaliwan ti biyag na kakabsat. Teka nahin kung il-illustrate kada kayo. Nukas pagrigan ko man, magmagna ni, nagbabike ko man ni Jay Bryle. Kat bayat ti pa nagbabike na kakabsat, naka head-on collision na aksidente. 25-wheeler truck. 25 tiligay na. Kadadad to itakot ko na kakabsat. I-testify ko kada kayo. Nagdinong para kami ti 25-wheeler truck itay. Dete, bisikletak, nawarwarangam kita nyo kakabsat, siyak ni, milagro, awan na pasama. Mamati kayo. Hanak mamati kakabsat. Bakag tagtagainop no kwa. Because kaday nga kapigsa, iti impact, kadakkel day na encounter mo, imposible nga awan, ti pagbaliwan tabagim. Nang nangruna pa iti Apo, no pudno nga namamom ni Kristo, na amiris mo ti ebanghelyo,
Kadinawat mo nga kasmanubot kan mangisalakan mo, that encounter sigurado will bring change into your life. And what will you do? You will show the good news. Ipakitam itibiyag mo, itinagbaliwan ng balbaliwan ti Apo ken God. Deti ko na, digiti ka rubam kan, digiti ka pagyam, apay sika, idikot kastoy, sika itakot sa ammo ta kastoyang kunada. Sapay anat naknakan mo, apay anat papapanam, apay linipat mo, tay nakaya nakam, nga pamati, kunada king ka, di ba? Ngayon, anang arod kakabsat? We have known the truth. Namutay ti Apo kakabsat, ti kinapunay, we cannot go back. Hantay nga mabaling agsublin, because nagsubli tayo, kasla aso, nga sinublian na, taintakki na. Kasta ti aso. Di nga min tatainting. No ti makita aso, kat mapananto pela, ang utol sana to, dilpa-dilpatan. And a Christian could not do that. Nga di dyan naglupusa mon, dyan naggapwa mo na biyag kan pamati, tatatanam amom ti Apo, ti kinapudno, cannot go back to it. There's no turning back. It's just going forward. Show the good news. So, di unag ti pagubraan, dagiti kakadwayo kakabsat iti trabaho, dagiti kakabagyan, ken dagiti kakaruba, ipakita tayo kakabsat ti Ebanghelyo. Number 3, send the good news. Send the good news to the regions beyond. Let us send. Amoy kakabsat, God is still calling men and women today. Mamatiak, han nga agsardeng nga ti Apo ket agay ayab latta kakabsat. Kadigiti ag voluntaryo nga ited na tibiyag na tapnon maaramat kakabsat as a missionary, as a gospel witness to go to many places. Amuyo ti Acts 13 verses 1 to 3. Kitan tayo tinapasama gidjay. Acts 13 verses 1 to 3. Acts chapter 13 verses 1 to 3. Now, aday ti iglesia kakabsat di Antioquia, aday digiti men. Verse 2, kas panagkarkararag da, panagayuno da, panagfasting da kakabsat, ayan, ti Apo nakisao. Kat kuna na, ilasin nyo da Bernabe ken Saulo ang may paay ti aramid anang ayabak kanyada. And verse number 3, ken idinalpas da nagayunar, ken nagkararag, ken impatay da digitim ima da kanyada, pinalubusan da ida, they sent them away. Now, definitely our church as a whole cannot go to all the places around the world, but we can send people. Iso nga kas church, agkararag tayo. Tadada may send out tayo kumakakabsat. Makita yung DJ Missions Board. Hantay nga dapat ipalubos nga maturog, data Missions Board. Manayunan kumakakabsat, dagiti ayaban ti Apo, nga mapan mangiburay ti Ebanghelyo to the regions beyond. Not only to the amoy regions beyond nga makuna. Region 1 tayo. Ti Cagayan region 2. Anat region 3? Zambales? Kita ti Aurora? NCR. No regions beyond kunam kabangibang region. No interprovince ket Ilocos Norte, Ilocos Sur. No region kunam ket composed of provinces. To the regions beyond, adupay kakabsat, dagiti dapat nga mairugi, nga trabaho iti Apo, nga iso ti agbalin, nga headquarter to share the gospel to many people. Kita nyo kakabsat, businesses, uso ti pa nag-franchise nga makuna. At the bis-abis yan ta, ti bis-abis, yaka mo no nationwide, ti bis-abis. Is it nationwide? Na kayo nga mahilig ti milk tea. Share tea. Infinity is nationwide. At the Infinity, di Robinson ti Isabela. At the Infinity, kakabsat iti Robinson iti Ilocos. At the Infinity, kakabsat di Manila. I'm sure at the Infinity ti Visayas, they planted these businesses where people can access Infinity. Kat intention ti Apo that headquarters and churches will be planted to serve as an access for the gospel light of salvation. Kadigiti tattao kakabsat. So ano makita yo? Kasla kuma Coca-Cola dito, kat urayan na aya. It's the most popular Coca-Cola around the world. Halang regions beyond TNT Coca-Cola, even remote places. Urawan signal cellphone nga madako. Han na makadano ng kakabsat ti signal ti cellphone ngem adakok.
Kat as a church, dapat adalat ta kada tayo mat dito nga kararag nga hamang nga sikat makapan ngam adda ibaon tayo. Gadi kararag tayo, sino nga ta dagiti sumaruno nga ibaon tayo. Because the church is the sending agency. Agpayso nga ti Apo ti agcall ngam ti church ti mangi-send out. God calls men and women, but the church will have to send out. Kararag tayo ni Edward, baka one day isend out tayo ito kakabsat. Africa. Amen. Siyempre, hanggang maikawan ako na. Handamot maikawa keng kan. Vibes, kayo nga sigod, no ka? Vibes. You know? But let us pray. Looking forward, uray kasto yung pandemic kakabsat, nagsardeng iti church planting. Let's send out people. So, kakabsat, agkararag tayo Mabaling nga digiti next generation, iso dati ayaban ti Apo. Mabaling nga ni Rids. Ganyan-ganyan lang yan. Pero pag tinawag ng Panginoon yan, Rids, nako, hindi ka makakatakas sa panawagan ng Panginoon. Tira. Baka tatawagin ka ng Diyos na magpastor, Rids. Ayaw mo ba? You will become a bridge. Siya trangtay tapto digiti tao mamamuda iti Apo. Ayan. Anat ministry. I will reach out to the ML. Sabalin ko di ML mo. Ministry to the lost. Di January of that. Amen? Send out. God is still calling men today whom we can send out into the mission field. Pray the Lord of the harvest that He will send forth laborers into the harvest. No umay ti Apo itan. Listen. No umay ti Apo itan kakabsat. Sigurado nga ado iti mapanimpyerno. Because many people have not yet heard the gospel. Send the good news. Not only to the regions beyond, but to the remote places. The remote places. Sometimes kakabsat, no alam nga minti practical nga mission strategy. Ti kaya tayo kot jay sentro. Kasi if you look at the Apostle Paul, puro sentro ti nag-starta na ti mission. And definitely, dapat ganun. Kagaran nga ibagbaga ni Pastor John, sa nabale nga dagiti taga-away mapanta sentro, ngem no addat away ti church mo, narigat nga taga-sentro mapandijay. Iso nga no, agmula ka ti church, it should be the accessible area. Because definitely, di ba, nature, culture yan ng tao. Hanabali nga iti sentro ti ayan ti church, nga dagiti taga-away, umay iti sentro. Ngam no di away ti church mo, narigat mo awisan, ti addat sentro, nga mapandi away. So plant a church in the center, but the church at the center is responsible to reach out to its remote barangays. Kakabsat, how can we reach out to our remote barangays? Nandyan kayo. Kabarwan, dada members tayo. That's why you are reaching out. That's our duty as God's people. Send the good news. Last, number 4, but not the least. Share the good news, show the good news, send the good news, support the good news. Support the good news. Kat madaydayaw ti Apo kakabsat, daytoy kuha tayo kat daytoy mother ni Sister Joanne. Kakabsat kat nag-send iso na ti love offering iti church tayo. She's not a member. Siyempre, dati nga member, no need to be acknowledged, but we'd like to acknowledge tapno di kas tagat they know that the offering went to the box. But I don't know if Ma'am Senaida is watching right now. It's from Sacramento, California. And more of these visitors that are watching our live stream, kat makita da kakabsat nga napintas ti pa nakausar dati church tayo. Ado digiti ma-reach out, ado digiti ma-win, ado digiti maisalakan. And they are willing to invest their resources to a ministry like ours who believes in preaching and bringing the gospel out all around the world. Madaydayaw ti Apo kakabsat. So, i-drop tayo ito dito damdama. Love offering. Madaydayaw iti Apo. Support the good news. Uri nag-pandemic kakabsat, tuloy pa rin ang foreign missions. Kung kuna ka ro pagsalsalita mi kini Papa, kasano nga tangaro, digiti missionary san. Siyempre, digiti churches agregat. Affected ti giving, awan foreign mission. Egat kasano nga ro din kakabsat, digiti
Amo magati may isang missionary agat at least at the 50 churches nga ag-send king quantity support, monthly support. No, out of that 50 churches, kat na lockdown, na pandemic, hana nakakolect ti offerings, 3 months, anang arudan ti kinkinan, digiti nga missionaries. Nga madaydayo ti Apo by His grace dito HBBC, karabsat, if you look at the record, adalat ta foreign missions giving tayo every month. Iso nga oray nag-pandemic, saan tayo nga nanglangan nga insend, dete support tayo kadigiti foreign missionaries. Ni Cristel na panlatan nag-deposit kakabsat every month dete support tayo kadigiti foreign missionaries. Missionaries in foreign land. Iso kakabsat, praise God for your faithfulness. Tahan na kanayon nga mairang-rang-rang deta oy. Hana kanayon nga maipalpalagip, mairem-remind, ngem nagbali na commitment tayo. Kasla ti commitment tayo nga itod ti tithes, commitment tayo nga itod ti first fruit, kastamot nga nakaset ti commitment tayo nga itod ti missions tayo. Kat what missions tayo? Foreign kan local mission. At by the grace of God, kakabsat, every month, the Lord has continued to supply the need so that we could always send support to our missionaries. Support the good news. Kada kayo nga kakabsat dito abroad, nga buy-buya ita, you are being blessed by the ministry of the HBBC. That the word of God nga may kasaba will make a great difference in your life, will greatly comfort you, will greatly encourage you. God wants you to perform your duty and responsibility and obligation as a child of God, and that is to honor Him with thy tithes, with thy offerings, with thy first fruits. Pandemic, Pastor, God is able to make all grace abound. Ti parabor ti Apo kakabsat na buslon ken nawadwad. Kat madaydayo ti Apo kakabsat. So, what are we going to do this week? Mabaling adut parikot, adut problema, adut digiti dagunsen, kanda dumapay. Ngem kas anak ti Apo, sante nga baybayan, ikaso tayo, dahito nga nangayaban ti Apo kanya tayo. Let us share the good news. Let us show the good news. Let us send the good news. Let us support the good news. How shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? So as HBBC, let's continue to share the good news, the gospel of salvation. Amen? So nga kadakay nga kakabsat nga the tithe card nan. Kathanyo pa napadasan nga finilapan DJ missions giving. Mabaling nga rugyanan yung katkunayo, Lord. Manuti mabaling nga pangrugyanak, nga ikabil kumet, nga share ko, iti mission. Hanga siyak makapan, nga mabalin ko nga isenti prayers ko, kan kastamot deti sang kabasit nga cash to assist and help these missionaries and preachers that bring out the gospel of salvation. And all of God's people say, Amen and amen.